Mama wakwaba wofre me adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Me a notification bell on so for more news. Ebusuafo ora kwesibuafo e na okase na okire se 2024 abato na eba beto no NDC fo omo target Ashante region a enya semketo akra. Nti NPP fo say communication team na akofem no mama ho so na mo keka mo ho e wa Ashante region na titru pa nya afafranto na dizi wo yiniti no yellow na obebi obefe bia yellow e wo kumase no NDC fo bi e so mo echi e bo mo pa enti no NPP fo mo mana mo ani enkom stronghold e ya Ashante region anya sa 2024 asembe fa mo ase make sense enti ezimo wura kwesibuafo e de etudwa from 39 to 50 billion US dollars. Until another down consumption son your call TSC film or criminal what they $11 billion and have account. So for your information, more person will be who dear ne pencil or borrow pa build the public debt. Ne cano a call for debt restructuring and this kayin a temo a b na make catch a homo says sanity nti a cano or honor. Sanity to be a information and no intino macase MPP dear. Sir Okase be dear bufu apam MPP a cop na say ya minua a yaja wajo anyway ye. One she ya NDC no a walker no would we or capitalize on COVID when the money we are say yeno. And what the populism and the propaganda are combined. Edi bunkrofu abem sebeye beto edietia NPP. Na me hwe infrastructure me no de me bubo din ni niam NPP de egu akwan mu a emire ni ho. Ye me beto omo enum se Director of Communication Ashante region me ami de mu de ato manim ma. Me kusi boafo. The entire of next year most of the time I was Ashante region because was a yeba we put two things right. And yet NDC nkoni enenya. Yenia ye nkrofo, yenia ya kofa sebe yakọ ejata maami ewu eja no. Yakọ akofa ejata abafie ade nantwie milk, ye nantwie ye omo milk ama omo. Wonyini wie ya se wo renam emojanam watiesie nantwie no so e bo won hawu. Nantwie na onom na milk no. Onom na milk no jata na echi na we. Eno na say eduru so. It is dangerous to show mercy to a bee. Obebo wowa na ko show mercy. Obi a wamena gidi enko onyu obi a wamena ya dwapade ni dina tenne se mimi kusibuafo ame wo hei mi dina tenne na fe ma twen krante atiesi uso ekunwo ebebo wape asem bibie no wa ya esene sa asem no mia na me ma me awuo e na ade unufo amamanom amamenya nkwa me ba ya me benum wi anom nsa akisigreti kumo apu agu anum ene wani so aka kire wo se wo beifo e de asem na ya te sei ndi mesre eto mre bia enipa bi be fraye NDC ahodin nyine nim se they have succeeded in creating appendices within MPP. A MPP never MPP a opposition. Put it on record. And NDC a hoarding and NDC and say MPP say na obi HMU. And yet sika obey invested. I was ankrofo we one. So when I catch I will say afafanto ye who be there. A lasting insect. Obeu, and so ultimate ma power da. Sanso so said the Gusistando anti-Miama. Kredwa de my anti-Miama. Obeda Samoa anti-Miama. UGM Rekubrobe anti-Miama no. Sana fafanto no more cano. Ebeye, one ban some money dear. Eye koko akate. A cry or you make. Woman tinsim and say no. Na mo say no mayenia. Na womu be womu mo brodon chano. Womu the best sign Ashante region. That is why some time ago me catch them say NDC will invest heavily in Ashante region. Eti ya wasi ya hwe ho so yie. Na mo mienya mpapa mu no.
Obi nim say NDC dear ye ni free ye ni to abani gua afafanta wo body tabam papa red yellow green brown pink any ade wonum say wanye dedi minua mi ma die na dia wo ba be ye na wonye successful untimi sustain no party a wo tia untimi sustain no even for 10 years uzi ye independent party enye party kura wate a o structure e wo hoyie emra he na wudie e wo ho wuti ase sebe mpompo ye de wo motoamu ya enti samre wo bese ho otwebedi ahe wo adukrom enti so wan hwe yie na do ho kokobo no a eno na me frɛ na chiwade e bo man e de ne mark ne sign wo moma so a wan hwe yie a unye yie bio enti mesrɛ Ghana for Mr. NPP for ma. NPP is far better. NPP ewa ne nankasa ekura gu ho no eso wo mfaso. Na masre NDC do ya ne se wono de wo ba se de president ma kan se nketenkete bi na obebie jama ne nkrofo no. Ni die mu no onim. Ya wo mu nim wo mu de ye be kwa batu. Wo mu nenam. Ehwehwe wo mo nankasa asesa bobo ano MPP for Mr. There are people who help a general one winning war. I have said it several times. Nani wira free soldiers ya eboa wo mo ma wo mo winning war no must prepare to lose the next war. Etiye na yen repackage your communication no with a new face, very decorous, very appealing to people. Yeah, enye womo ebe fufu nkrofo obo ebe di wo ba chem atem. The problem is real. Womo e wo form na hu. But empo ehia wo mpa. Hweye. Kwan ya be fa so a wo na wo yire ebe kasa no. Emo no num no koye masom e dia supporto. But ehia wo no wo dwe. That is where the problem is. Enti atenie no communication director wo mo edi atem bebre amwa party no ova communication etese chance aye didi kuruaba yenya tudi kuruaba wiya ono so mattress kro no a na odi ko bibi ani secondary school na just mattress ba akono aba be ye ayu abedi ya boy ho abedi ye bebi ho abedi kwakupon ho abedi kusibu afo ho e ma ne de akọ atwemaman secondary school a na ye friend na fia kobi guess ana me di wie ye o afa de wo kwa fa webra aso ensekan enkotokuro de de tetetentan cement paint way ensekan pa ya de ye track suit bebre ye tofos tracksuit na kotokokura tracksuit yesay ya wade bobo House of Folk tracksuit yesay ya wade bobo Ghana Blaster tracksuit yesay ya wade bobo na suku e wo Ghana nyina to tracksuit a schools over 700 ye nipa no be 1500 an average of about 400 students now they multiply 700 schools secondary schools tracksuit to do a wo mo beto no ye musa ye ho se every Ghana ba ye Ghana Blasters atobi say atodo do say enti nipa ni bi wo ho no mo a wate asibone kwanso odididie aso no na abo nkofie nyina wo Ghana planting for food and job do nkofie a wo bo na fe say na se kan no akwara na tabo no last year for toy last 2 years for toy wo mo awie ko ni nyina nkotokuro ni no wo to toy Etinie ehin na ya wudiguo ehia wudiguo ni enkohwe enso no a wo mo ba ya wo mo de bedon no sukun bi wo kora no a adonim etu ebi a population be 3000 ese no more